tukiba muri Byura twagiraga amakorari menshi, habaga korari y'abaheto niyo ya mbere yagaziririmbana kurusha izindi zose zabaga. Hari umuheto uri hano, abantu baherutse gukora inama yo gukubita baramfime ku manywa izuba riva. Ndavuga ni Mana we ntabara Mana. Joyce yaravuze ngo icyo yagaye ubukristo ngo buza bugucika butagusezeye, umuntu akagira ngo aracaba ufite kandi bwaragiye. Ni nkunda guseka, nkunda kuja gushungera ubukwe bwabaye, nkunda kuja gushungera. Icyo nza gushungera na tudukobwa twafiye doneri turiya tundu twaranta, twirirwa twambaye imyenda y'abandi yo gukodeshwa, kandi turiya tundu turarya. Nagiye kubareba mu gikara ahantu gatatu, nkeneye kwigisha shima utubanye na Oncle Bea n'abandi mwese nari bubivuge muri inshuti zacu cyane cyane bakunda gutarama. Mwakoze kuza. Ubwo muri Kenya hari ikintu muhaye musatira muzicuza, hari ikintu muhaye mukinisha muzaja kukigeraho carabacitse mutazi ko cagiye, ko murakinisha gusenga. Nyanya yanyu nibyo ubuzima burahenda, ariko kari bantu bose mu prive ibintu by'ibitaramo muzicuza. Nje gusaba iriya 30 y'inyuma muze mwicare kuri izi ntebe, ko ndeba abantu b'ibyuma nanje ngende mukubirasira ko baratubangamira. Hari igihe bafata akantu kamwe wavuze akaba ariko bakwiza isi, kira ni icyaha baza bakora. Nejo narabivuzaho nasengeye no mu bukwe baza bakora nabi, bagafotora ubukwe bamara bagafotora n'umuntu wasinziriye. Yaca muzacihane, kandi mutacihanye bamwe tuzoza tubikupa twange kuvugira ku makamera ko ntabwo twaje kwiyamamaza. Ndashaka ko tuvugana ku ijambo ryitwa umugisha. Bahaye ikaze tuganire hejuru y'umugisha. Ndishimye kubana na mwene data mvuga butumwa mugenzi wanje, herutse kutuyobora igitaramo cyiza neza. Ari umuntu uyobora kumva ayoboye neza, undi akimarira amasaha wenyine akavuga, karirimba, kabyina. Bene abangaba muze mumuhereza baje kwiga Institut Biblique, apana kwiga faculté ya théologie, bagomba kuja kwiga Bible College. Dusome urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere, dusome n'umurongo wa 3, dusome n'imigani. Ndi busome ibyanditswe byinshi ariko muhumure, naze numva umuyobozi wa gahunda nyongorera ariko uzayavugana ntabyo sinamwemereye, ndavuga bikeya. Befeso igice cya mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu ari nayo na se ishimwe ko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Migani tabo cha Methali igice 10, dusome n'umurongo wa 22. Methali 10:22. Ravuze ngo umugisha w'Iteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Isi, haleluya, murangirira imbabazi se muje kunitaba. Bwana sifiwe. Mugisha. Kakambwira abantu batoya baraha, nabonye hafi ya mwese muri batoya.
mwisi hasigaye imigisha ibiri. Umugisha wa mbere ni ugukorera Imana, umugisha wa kabiri ni ukwiga. Twabayeho tukigira imigisha y'amasambu, ukabona n'inka zarashize. Ubu rero hasigaye ibintu bibiri, hasigaye amashuri, hasigaye no gukorera Imana. Amen. Nimba Imana imfasha mukanyumva. Paulo yanditse aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu ngushimwe kuko ngo yaduhereye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka iduhera muri Kristo Yesu. Munumve kuri aka kantu, Imana yaduhaye imigisha ibiri muri Kristo. Cyambere yaduhaye imigisha yo mu buryo bw'ijuru z'umwuka, kuririmba, kubwiriza, guhanura, gukora indi mirimo. Irasubira duheza n'indi migisha yo mu buryo bw'umubiri, kugira ababyeyi, kubyara, kwiga, kubona amazu. Amen. Salomo uyu ni wa munyabwenge ukomeye muri Bibiliya, bazavuga ngo nubabayeho n'abazabaho ngo nta wahwana nawe. Salomo yaravuze ngo imigisha Uwiteka atanga, ngo umugisha w'Uwiteka ngo uzana ubukire, kandi ngo nta mubabaro wagira gute yongera. Mbifurije umugisha w'Imana, umugisha w'Imana ubabeho. Ndashaka kuvuga ibintu bine. Cyambere ndashaka kuvugana kuwibuza. Imana ikaguha umugisha ukawibuza. Imana ikaguha umugisha. Simbizi, hariho indirimbo imwe numvishe n'umunyarwanda wayiririmbye, ariko n'umunyarwanda w'umupagani ariko nza mvuga. Yaravuze ngo umugisha ngo w'Imana yahaye ngo arawuvukana ngo akawusazana. Yarabeshe. Hariho abantu bawukinisha. Bwana sifiwe. Mumbabarire nje kuvuga abantu bawibujije. Imana ikawuguha wamara ukawibuza. Maze imyaka, iyi ni imyaka igiye kuba 3 mbaye mvuga ibintu bibiri: ushaka imbaraga z'Imana no kurwanira umugisha. Haleluya. Cyamba Imana ikaguha umugisha. Imana ya Isirayeli ikaguha umugisha. Tangiriro 12 Imana, haleluya, Imana yabwiye Abrahamu ngo kora ibintu bitatu kugira ngo, reka mabwire, umugisha urakorerwa. Ndibuje kubivuga. Imana aramubwiye ngo siga igihugu cyanyu, usiga inzu ya so, usiga ubwoko bwanyu. Ibyo bintu uko ari bitatu biraremereye, ariko Imana imusezeranya 7. Ndaza kubivuga. Mumbabare tuvugane hejuru y'abantu bawubuje umuntu Imana ikamuha umugisha. Bibiliya zimbwira mu Itangiriro 29 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, Yakobo ngo ashaje mbahaye ikaze. Haleluya. Ngo yahamagaye abana biwe aravuga ati bana banje, yari yaravyaye abana 12, muze mbaheshe umugisha, muze mbabarage. Ufite abantu benshi base bapfuye batagize icyo bababwira. Nubona so ndagize icyo kuvugaho na nyoko, nushaka witegura abazimu, nushaka uzategereza abazimu. Nubona umugisha. Baricara, imfura yari Rubeni, wa kabiri yari Simeo, wa gatatu yari Levisi, wa kane yari Yuda. Se ngwanda kuvuga hejuru ya Rubeni, aravuga ngo Rubeni we uri imfura yanje, niwe ushobora kubyara kwanje kwatangiriyeho. Baza banitirira Rubeni. Abagabo benshi batazi amahirwe y'abana, azayitirira abana batoya. No, umwana w'imfura niwe bazabitirira. Hari umuntu wumva ugasanga yitiriye umwana wa gatatu wa kane. Uriya muntu ndazi logique y'abana.
ni umuswa wujuje ibyangombwa. Aramwe ngo Rubeni we uri imfura yanje, ni wewe abantu baza banitiriza. Rubeni ntukabona umugisha kubera amanyanga. Rubeni yerera ryamanye n'indaya yase. Ise aramango ukurikije ukuntu urengera shaho Rubeni, ntukabona umugisha. Uko amazi atazahagarara mu gishanga, nawe ntugature hamwe, ntugahame hamwe, uzaza uhora uzerera. Rubeni abura umugisha, arawubura. Mvuge ngo Bwana asifiwe. Rubeni abura umugisha kubera kukinisha. Mose we ngo aje kumuraga mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:33 murongo wa 3 Mose yaravuze ngo Rubeni ntagapfe ngo ariko ntakororoke n'ubundi azaba incike. Mureke mbabazi, hari abakiriye n'ubundi aracyari muri ya mivu. Bwana asifiwe. Simeo abayigiye hino. Ise ngo aje kumuvuga, amuvugana na Lawi. Arava ngo Simeoni na Lewi n'abavandimwe muravukana, nibo bahungu nabonye babiri bavukana bakurikirana bakundana. Ubundi umuhungu n'umukwe bakurikirana babakeba, n'abakobwa babiri bakurikirana ntibakundana. Na korari ya mbere ni ya kabiri barangana. N'aba revera naju barangana. Ahubwo korari ya mbere yakunda nk'iya gatatu. Nuko ni kwisi yubakitse. Nao Simeo, Bwana asifiwe. Simeo na Lewi ngo bambaraga uniform, bambaraga imyenda isa, baragendanaga ngo bakarara hamwe. Ise ngo arababwira ngo Simeo na Lewi, namwe shaho uburakari bwanyu buvumwe ntibukabona ubushefu mu muryango wa Isirayeli. Nabo bari barakoze amanyanga, bagiraga agakobwa kashiki kabo kitwa Dina, kamanyanga gasa n'utu dukobwa duhari tumwe muri iyi mperuka. Kakirwa kazerera ngo Kadina kirwaga kazerera gusa nda gahunda gafite. Kaza kasambanye, basaza be bararakara, batema abantu, batema n'inkibisi isarabavuma kubera Dina. Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo aje gushika kuri Yuda wa kane, arava ngo Yuda bene so bazagupfukamire, inkoni y'ubwami ndizava kwa Yuda ngo nyira taraza. Aramuvuga amugeza muri Yesu. N'ubu twatuvuga ngo ni igishiti cya Dawidi n'intare yo muryango wande wa Yuda wari uwa kane, atwara umugisha. Kambingingi mpobere uwo muntu mubwire ngo wikinisha umugisha Imana yaguha. Bwana asifiwe. Imana ikaguha umugisha amaruka ukinisha. Dufite abana benshi bara, Imana ishime ko mwaje gutarama, bavuye mu biruhuko, baje mu biruhuko ariko baje batsinzwe ku ishuri. Birababaje guheza umwana watsinzwe ngo aje muri korari igifu kiza kiririmba. Kirisha umugisha namara ngo araririmbira Imana. Abavyeyi barababaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo ndashaka ndatuvugana. Uri umusore ufite urugo? Ndashaka umuservateri. Oira kashero turaziranye. Tabavyeyi? Yego. Bakoze iki mu rugo mu gitondo? Nabyutse. Bantumye. Iki wakoreba? Tabapangira. Mama wamukoreki? Nabyutse mu gitondo. Twanganuka miramacane.
umuntu akagira abana akikorera imirimo yose, kiterera ipasi, kihanagurira inkweto, cyamara icyo cyana ngo kije kuririmba muri korali, gifite umuvumo ndamugisha cabona. Bwana sifiwe. Cyamba Imana ikabaheza umugisha. Mugisha urakorerwa Moses, umugisha urakorerwa. Uyu mugisha Imana yaguhaye wo kuba umunyamasengesho abandi baraguye. Uyu mugisha wo kuba evangelist wiwukinisha. Hari ibintu Bwana sifiwe. Baravuga ngo ili tufikie baraka ngo kuna njia za pindo pindo. Hari amakuru se, hari ibintu tunyuramo, ariko nubwo bimeze gutya kandi kamabwire iyo Satani yabonye kuri umunyamugishira kurwanya kandi kurwanyiriza kurwanyirisha abangaba stafute maadui mbale, maadui wapo hapa karibu. Rwanda n'umugisha wawe uzawugereho. Haleluya. Amen. Tangiriro. Bwana sifiwe. Dusangamo umuhungu bita Esau wavukanaga na Yakobo. Munumve bana, munumve. Esau ngo yari umuhigi, yarayigaga. Karumuna kiwe asanga gatetse ibishimbo, beya ibishimbo. Ngo abwira Yakobo ati, mwana wa mama inzara kwinishe, wamba kuri ibyo bishimbo utese. Yakobo ngo aravuga ati nkeretse umpaye ubushefu. Bangure ubushefu n'ibishimbo. Umpa ubushefu ngo ibishimbo. Cha Esau gitanga ubushefu kubera ibishimbo. Mama, tugira undi muntu usubira kuzana ngihagaze hano. Umwicazi yongereza ari revera gusa, ariko nawe anyuririya hirya. Ko naza nje ndatanga mikrofone. Esau bangutegera ibishimbo n'ubushefu. Ngo aravuga ati se ubukungiye gupfa, ubwo bushefu se ndabujana kuzimu. Ngo apfa kuvuga nihera ibishimbo ararya. Ise ngo ashaje aramuhamagara ati, Esau ngwino nkurage ngiye kuzagenda. Naho se ntiyarazi ko yawugurishije umurage wiwe. Ise nyina teka imitwe na Yakobo, mugisha barawuriganya barawutwara. Yakobo mureke mbabwira, Yakobo kubera gushaka umugisha niwe muntu wambaye uruhu rw'ihene rubisi, yemera kwambara uruhu arwambara ku ijosi no ku maboko kugira ngo abone umugisha. Ise ngo arawumuha. Esau araza nawe arateka, aramuhamagara ati dadi narinje nanje ngupeze umugisha. Ise ngo araturikararira, arava ngo nawe utanze ngo kandi uwo nawuhaye ngo azawuhabwa. Yamuhaye imigisha ine. Cyambere yamuhaye umugisha wo gusabana n'Imana. Zabasabana n'Imana. N'ubu tuvuga ngo Mana ya Yakobo, Mana ya Israeli. Haleluya. Mungu wa Yakobo. Cyakabiri amuha umugisha wo kubyara, uzabyare. Cyagatatu amuha umugisha w'ubutaka, ubutaka buzakwerere. Icyakane amuha umugisha w'ubushefu. Reka mbabaze, mwisi hari indi migisha y'abasi iyo ngiye ko ari ine: kubyara, guhinga ukeza, gutegeka no gusabana n'Imana. Cha Esau kiraza aho cyawugurishe nacyo kiratetse ngo rangize guteka, aramuhamagara ati dadi narinje nanje ngumpese umugisha. Ise ngo araturikararira, aramubwira ngo umugisha wagi ngo kandi uwo nawuhaye azawuhabwa. Esau ngo aravuga ati papa buriya ntawe wasigaranye mukeya. Ngo aramubwira ati cyo nasigaranye ni inkota gusa, hasigaye imbugita gusa, inkota yawe nizakubeshaho. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 14:16 ngo Esau yaje kushaka yarira ngo ariko ngo ntiyawubona. Ibi bintu mwirwa mukwegana n'abahungu mwabakobwa bara muzicuza. Winoda dusubire twikinire. Wewe kijana. Sanga abantu bavuye kurepeta
umuhungu n'umukobwa ugasanga bafatanye gutya ibisasu mwizirikaho ugasanga afasha ariko muri kimbabazi ikintu ndarumva n'ubu kugeza uno munsi ni gute umuhungu n'umukobwa bazafatana gutya ku bukwe butari ubwabo mwararwaye buriya abasazi ntibazamenya ko basaze iyo amenye ko yasaze aba yakize umuntu azafata umukobwa w'abandi gutya atashaka umukobwa nawe akemera pole sana uzi ko hari igihe wicara muri korari ukabona ameze arya ese komportema harya aba ni abazimu bamushaka ibi bisasu mwizirikaho bizabaturikana pole sana Bwana sifiwe sawa buri umugisha haleluya mumbabare muri bukarasheri wo muri Bibiliya abantu bazasoma Bibiliya muramwibuka Rasheli muka Yakobo niwe uwo mugabo ngo yamukoreye imyaka 14 kugira ngo bamumuhe muramuzi Rasheli ngo amara buri joro katumusomewe 49 dusome na 29 49 na mstari wa 29 mwitangiriro Kitabu cha Mwanzo 49 na mstari wa 29 arabihanangiriza arababwira ati ngiye gusanga ubwoko bwanje muzampambe hamwe na sogokuru mu buvumo buri Makipera ya Efroni umuheti mu buvumo buri mu isambu ya Makipera imbere y'Imamure mu gihugu cy'Ikanani nibwo Aburahamu yaguranye n'isambu kuba gakondo yo guhambamwo abuguze na Efroni umuheti nibwo bahamzemwo Aburahamu na Sara umugore we nibwo bahamzemwo Isaka na Rebeka umugore we kandi nibwo nahamzemwo Leya ni wa mugore wa Yakobo wa kabiri mubi ngo wari mubi kwisura niwe ngo wari uwa mbere ku bubi Rasheli akinisha umugisha turacyari kumwe se ndizera ko ntaratinda Bwana sifiwe kira Rasheli akinisha umugisha hano Leya bamushinguye hamwe na sebukwe na sekuru Aburahamu naho Rasheli bamujugunye mu ishamba kubera iki yari afite amanyanga abiri Rasheli yari yazanye ibiheko yari yibye Imana yase birwa Imana byase icya kabiri ngo arabesha ibyo byombi nibyari butume Rasheli ashingurwa hamwe naberamo haleluya babarire nta mikoro ko mfite ndiko ndashaka ngo twumve umugisha tumenye umugisha mugisha utanga mwami wanje ndiwongeraho umubabaro baraka zilizo katika wokovu nilizozipa haleluya mugisha kababwire kano kantu nubona uzanye umugore cyangwa uzanye umugabo sobukwe ntaguheza ukuboko ngo akwifurize umugisha na nyoko bukwe ntibagira icyo bakwaturaho na so na nyoko ntibagira icyo bavuga nushake witegura abarozi bose bazagutaha nushaka uzuhamagara ba Moses n'abandi bakomeye bazabakura ibiheko byose babikure saa 8 bakura ibindi uracyari ku rutonde rw'abantu bafite imivumo ku isi uko reka mbabwire umugisha wa mbere uba mu babyeyi umugisha wa mbere uzutangwa n'ababyeyi muranumvisha se umugisha wa mbere uri he uri mu babyeyi muvuge ngo amen mwe muri batoya abakobwa baraha mwisanze Nairobi twigeze tugira ibyago kera umukobwa wacu wari urangije kaminuza kira kudasemura mwana wa
tafsiri. Umukobwa mukuru wanyu kera wari urangije kaminuza akora amanyanga, nizo ngaruka zimwe zababayeho bamwe. Atumiza abakobwa bose abahuriza mu Kagogo, bakora ikiriyo cyo guhamba isoni, bacukura imva, batema igiti, baragihamba, baravuga ngo kuva uno munsi isoni turazihambye. Abakobwa bashira isoni, baririmba indirimbo. Abakobwa bagishaka muze mushaka aho mushatse, nk'umunani ziragoye ntimugakangwe na rutari nta miri tuyicayeho. Abakobwa rero nimba uri mu kubona bambara ubusa, isoni bazihambye mu Kagogo. Aho reka tuvugisha ukuri, niki cyabamaze isoni? Uzi ko ari twebwe dusigaye tugira isoni. Umuntu akambara ubusa pe kibaze se uyu muntu ararwaye mu mutwe ni kandi Bwana sifiwe. Bibaho cyangwa ndibibaho? Bira. Mwe mutazi rero muje kubaza bari abantu bakuru, hafurunduka ikintu cyitwa kubombora. Muranumvishe kubombora kuraza, abantu babomborerwa abarwayi, bakakuzanira umuntu urwaye igicuri mukabana umutuka kwa sobukwe ndagukunde, nyoko bukwe ndagukunde, nawe ntubakunde. Umuntu akabana n'umugore mufite imivumo, muhaye muvumana kuzageza iteka. Hagira gutya rero ngo muhamagara abayumbe mufite imivumo. Nari muvugana n'abantu muri iyi minsi, mfite abantu bose ndabona muri bato, abantu babomboye bagomba gusezerana. Umuntu wabomboye wese agomba gusezerana mu icace, bakamuhesha umugisha wa kabiri. Reka mvuge umugisha wa kabiri ubashumba mu itorero. Nubwo Nairobi munashida, Nairobi mufite inyigisho ziheze badukamwe mutarize murabaswa, zirabamara. Naze ngira ngo baraza tuganire ndababura, kuko ibyo bahaye barwana bakinisha jiri dini za ulimwengu. Nje nazize 93 nibwo narangije kwiga dini za ulimwengu. Oya nta mwanya ndiko ndivugira umugisha. Sinagaze nyuri wanyu ngiye kwiga. Ndimo kumva bava ngo bagiye mu buntu. Ese ubundi babaga he? Babaga muri Judaism, kuko na madini hari idini ry'ubukristo rivuga ko twakiriye umuntu muri Kristo Yesu, akaba n'amategeko ya Mose. Amategeko idini ry'amategeko ya Mose ntimwo yashobora, nta munyamahanga uzubamo. Bwana sifiwe. Reka mumbabarire, naraye mbivuze cyane hari haruguru, naraye nigishije impano z'umwuka. Bwana sifiwe. Kumwanze kunsubiza. Haleluya. Ubuntu ngo buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, bugenda butwigisha kubaha Imana. Ntacyo nzagaruka, nzaza ariko nze kuvuga. Kandi reka mbabwire kano kantu, iyo abantu bamenye ubuntu, icyo baza baja gukora no gushaka abapagani. Nimba umuntu yaramenye ubuntu, no kuja gushaka abantu bataramenya agakiza. Hanyuma kangaruke kumugisha. Haleluya. Kuwibeshaho rero mumbabarire munumve muvuge ngo amena. Umva da wino tuvugane. Umuntu zanira amazi. Abanyesirayeli bemeye umwami, basabye umwami, Imana ibaheza Sawuli. Muranumva se? Itegeko ry'umwami yagombaga kuva mwa Yuda, naho Sawuli nuwo mwa Benjamin. Muranumvishe se? Imana ibwira Samuel ngo kubera ko banyanze bagasaba umwami, baheze Sawuli Pilato, kandi bahoraga babasiga amavuta yo mu ihembe. Imana itegeka Sawuli kumusiga yo mu icupa, bamusiga yo mu icupa. Dufite abantu bafite amavuta yo mu icupa. Mwebwe mukagira ngo ni pasiteri, nawo ni Sawuli, ni murumuna wa Sawuli.
ejo nayo mu ihembe biravuga ko umuntu yakubita hasi agatora nayo icupa se watora ryameneka. Mfite abapasiteri udasura abakristo, karwanya ivugabutumwa, karwanya abasenga. Ni pasiteri. Ikibazo dufite nuko tutaramenya amavuta yasizwe, turamenya umuhamagaro wiwe. Kandi reka mbabwire kano kantu moze, iyo umuntu akora atarahamagawe n'Imana arakora cyane ariko ntaza akorana n'Imana. Kandi nta ngororano Imana izimuheza. Imana iheza abo yahamagaye. Singibi biba muri korari, abana bose b'abakobwa bakaja muri korari, abahungu bose muri korari. Buriya bo twibwire ko bose bafite umuhamagaro kuririmba. Korari gira umunyenga abantu. Amen. Hari undi ufite umuhamagaro wo gukoropa urusengero, genda uje gukoropa niwo muhamagaro wawe. Abo tuziranye Bwana sifiwe, sinananiwe gutanga izo rusengero nanjye. Ariko si wo muhamagaro wanje. Umuhamagaro wanje ni ibintu bibiri. Umuhamagaro wanje no kwigisha ishuri rya Bibiliya, umuhamagaro wanje no kuja kubwiriza. Nubundi yo ndaha mbanguwe neza ariko si cyane nkiyo nabyo arigenza hano sinduwe mvuga kagendiriye amashamba ya Kenya za Marindi yo gamara y'amezi 3 byibura nkareba ko hari umuntu wakizwa akagarukira umwami Yesu. Hiyo ndiyo wito wangu, nico Imana yampamagariye. Igihe cyose ukora iby'Imana itaguhamagariye uba wabesha. Bwana sifiwe. Sawuli ibesha ku muhamagaro. Uzumva ejo abahungu nabo batangira amacaci ngo mfite umuhamagaro wa Sawuli. No wa Sawuli. Haleluya. Mbabarire mvuge urugendo rwo kurugeraho mugisha kugira ngo umuntu agere ku mugisha. Mundamburire mutunge Beya amaboko mubwire ngo Imana imuheze umugisha. Beya kamubabwire mama wa Beya na madamu wanje baravukana, ndi se wabo. Beya zancika kandi mberutse kumva avuga kuri radio ndi mu Rwanda, navuga ngo yaba nari mubonye ngo mu cyayi adakinisha umugisha Imana yamuhaye. Sinzi utundu yakoze nimba ari kuja mu ipiganwa ry'iki. Ipiganwa n'umuhamagaro ntibihuye. Ipiganwa n'umuhamagaro ni ibintu bibiri, kandi cyo Satani baye gushaka ni ukugukoresha perinate. Abantu batangire kuvuga ngo impano ngo asigaye yigurisha. Kandi mureke mbabwire, tugira umukobwa mutara waramuzi n'abandi baramuzi, Joyce Muronkweri yakundaga. Joyce yaravuze ngo icagaye ubukristo ngo buza bugucika butagusezeye. Umuntu akagira ngo aracaba ufite kandi bwaragiye. Ni muri abo bona abayumbe no baracahamagara abayumbe bakaza, ntaheruse mu butayu, ntaheruse kwiyiriza, asigaye gusa gusirimba. Gusirimba se ni ukuvuga ngo iki? Umuyumbe ni ugusenga. Umuntu yoryama kuwa mbere akageza ku cyumweru akamara ukwezi atariyiriza, yamara akabesha bahamagara abayumbe ngo araje uza mwute waraguye. Baguheza ikoti ryo kugwa waraguye. Kandi mureke mbabwire, umuyumbe waguye ntashobora kureka kuroga. Nta muyumbe uzugwa ngo reke kuroga, kubera ko azi imbaraga z'Imana ntiyabaho nta zindi imbaraga afite. Igihe ko cy'umuntu wari umuyumbe ndabazi tugiranye imyaka. Bwana sifiwe. Hagarara rero mu mavuta ubwirirwe urye. Kambabwire mwabonye abana mwaririmbye neza, mwakoze neza kuririmba. Nimba ufite umuhamagaro aba muririmbana bazakurwanya. Aba muririmbana bazakurwanya. Kambere
bazavanguza wirata, bazagushinja ibyaha ntabyo wakoze. Iyo umuntu afite umuhamagaro muvuge ngo amena. Ibigeragezo byo n'abapasiteri barakurwanya. Imana ishimwe. Mze uyu ni twari duturanye turanavukana, nta makuru yanzuze, baje kunkubita ndi wari uhari, abantu baherutse gukora inama yo gukubita, baramfime ku manywa izuba riva. Ndavuga ni Mana we, ntabara Mana. Nawe n'umwuzukuru wanje. Hari nka saa 5 z'amanywa abagabo 8 kandi babiri barabizi ko no bakubita. Barabizi. Imana itazibura kwigira. Abana bari basose mu ishuri baravuga bati muze muri ya pasteur ko bararwana barandekura. Beya kangubwire. Uducuranga ariko umenye ko una maduyi wapo. Abanza nza numva Moses ngo azahanura ntarampanurira. Buriya madamu wa Moses azabona Moses ara gusengera abasazi kagira ngo na amahoro. Waruzi ko umuyumbe akundwa n'uwo yahanuriye amahoro, abandi bose n'abanzi bawe. Umuyumbe akundwa n'uwo yahanuriye amahoro, naho abandi ni maduyi. Haleluya. Nimba rero Imana yaguhamagaye, jua kulinda zamu yako, ihangana ibishashagirana, abantu bose bagukomera amafirimbi, sabagiye kukogeza nabashaka uburyo bagutema amaboko. Ariko cyo nkundira Imana izi gushigikira nayo ugakomera. Haleluya. Reka mbabwire, notanga semina y'ibigeragezo ndabizi, zibigeragezo uko bizabimera. Handi mwebwe ntimunzi babyibura ongrariya. Uyu yari umwaba bombi barabana. Barabizi. Je nigeze imbaraga z'umubiri. Nari umukinnyi w'umupira, nari umuhanga. Nigeze kugurisha inyana yanjye njya kwiga umupira amezi 6. Nari nzi gukina pani bizo gukina. Umuntu yankinaga nabi nkamuvuna bigakunda. Wanga kaja kugutegera mu nzira nkakudiye. Ariko maze gukizwa abantu baniyenzaho bagatuka. Mureke mbasesa kandi Bwana sifiwe. Twagiraga igroupe twasenganaga. Twasenga bagahanura bakavuga ngo umwe muri twebwe araguye. Uko tuvuze batumwe muri twebwe araguye. Tuja mu butayu rimwe, bagenzi banje barambwira ngo twaragenzuye dusanga niwe uzagwa. Ariko reka mbabwire naka, Imana ndishobora kugukoresha itarabanza ngo ikumyuzure, igukanda kandisha abangaba mugenda. Uzi kucuranga, umuntu akakubwira ngo naragukunze ndaguha amashiringi 1000, nawe ya mashiringi arunze mu izindi mbaraga ziguhitana. Hivyo vyote ni chakula cha wito. Ibyo bintu byose nibyo kugira ngo bikumenyereze, umenyere Imana, umenye ibigeragezo. Mbabwire kano kando Bwana sifiwe. Muzi ko Daudi yigeze aririmba Sawuli yatwaye igicure. Sawuli yigeze kurwara igicure. Bahamagara Daudi ngo aracuranga. Mumbabare mumve karakteri za Daudi kundu yacurangaga neza. Dusome nibasomere Samuel wa mbere 16 umurongo wa 18. Musome mzuri anisome. Twumva umuririmbyi mucuranzi urahanga muri korari. 16 umurongo wa 18. Ese nda mikrofone ziri hano. Mushire Moses asome cyangwa mugenzi we. Umva grafrere wawe kundu yacurangaga. Uwo tugiye kumusoma. Mwamwumvishe namwe murashaka kumwumva? Mwumve tabia za mpiga nzezi. Samuel wa mbere 16:18. Yego.
umuhungu umwe aramusubiza ati eh nabonye umuhungu wa Esayi yego w'i Betelehemu aha ni umucuranzi w'umuhanga cyo ni icyambere ni umugabo w'imbaraga cya kabiri n'intwari cya gatatu kandi ni umurwanyi cya kane aritonda muri byo mu byo avuga mu byo avuga cya gatanu ni umuntu w'igikundiro gatandatu kandi Uwiteka ari kumwe we. tubonye uyu mucuranzi Haleluya bene haleluya bene ni umucuranzi mwiza ana makosa mamoja ndio asigaye arwana avuga asigaye ko twinjiye ngo aravuga ejo bundi numvishe na Imana nawe ngo arashaka kuvuga sinzi ibyo yazaje kuvuga hano mu kabiri guys mureke mbabazi ese abantu bashize n'isoni akana k'agakobwa ngaturiye ngo naje ndavuga uravuga iki mu bagabo ese niki cyamaze abandi isoni kweli muzambwira Imana wagenda ukamboberera beya ukambwira ngo wacuranze ukareka kubwiriza naje ndamubwira Bwana sifiwe amen ino turu naje nabi ariko ubwo mbonye ababombi kirakemuka naje nta radio mfite buni nkunda kujana radio sini mu gutegera umupira ndagowe kari ubundi nje ngomba gukora ibintu bitatu ngomba gusoma Bibiliya n'ibitabo mvuye kurangura ibitabo buruburu kurikirana umupira nkicara bugaca mu gitondo ngaja kubwiriza kandi byose bigakunda ubwo rero muravanga umupira n'icyaha muze munanirwa mureke mbabazi ikibazo Bwana sifiwe haleluya ko umuhungu utabamo arahanga utaba mu bayumbe utazokora protocol uyu muntu yararwaye si uyu muntu akora iki haleluya 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 tukiba muri Bzura twagiraga amakorari menshi habaga korari y'abaheto niyo ya mbere yagaziririmbana kurusha izindi zose zabaga hari umuheto uri hano niyo yari iya mbere yo kuririmba nabi mwumva ibyayibayeho rimwe barasobaganya mu giterane baraseka revera wacu arabatenga amezi 8 amezi 8 iyo minsi babatenze bajirumba shikuzana umukoca ngo niyirunga araza reka mabwire korari nanje nabaye umuririmbyi narinzi kuririmba hari abantu baba muri korari bataza baririmba amaguru yiwe yarananiranye mwaji wa mukoca araza kuramwe ibitoryi byose bamanyanga bose akuramwo asiga baririmbyi 23 aho bari kwisi ni bakabaganza ni babibasha ni baromberisi aho bari nabambere yego nuruzi urabona nk'aba bana bahe baririmba cyambe mureke mbabaza ninde umuyobozi wanyu conducteur wanyu tawo ari ngwino ruze murashawe uraba conducteur w'ubwoba mwumva dusha dukoreka bite boss waje esize indirimbo mwaririnze nizanyu nizabana ngiki kigaragaza ubuswa bwa abantu bazaba badahindiza bari bafite umwuka wera kubera ubunebwe ntibicaye hasi ngo batekereze natwe Imana yabahaye ibikoresho byose murabizi mubatunge amoko mubwira ngo nimbakuri kiringiti ku maso zabo izina rya Yesu haleluya amen
mumbabarire mwumve rero Aburahamu, kugira ngo Aburahamu mvuge ngo Aburahamu yashatse umugisha. Moise yashatse umugisha awugeraho. Imana yamubwiye, munumve hano, munumve. Bwana sifiwe nsoze. Hallelujah. Aburahamu yari yarabyaye umwana bita Isaka, ngo afite hagati y'imyaka 14 na 19. Imana iramubwira ngo ndashaka Isaka. Aramutamba. Imana iramubwira ngo ubwo utanyimye umwana wawe w'ikinege, kukubariki nitakubariki, kuguha umugisha nzaguha umugisha. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. umugisha nzawuguha. Reka dusome ikindi cyanditswe kimwe soze gitabo cyo kubara 28 umurongo wa mbere. Muje kuhasoma, reka mbavuge. Turara gusoma ingoma za mbere ibice 4 umurongo w'9 ariho source. Ariko ni mundebe hano soze. Bwana sifiwe. Kuri iki gice moze cya 27 mu kubara, n'abakobwa b'umugabo bita Serfehadi 4, ise ngo yapfuye atabyaye umwana w'umuhungu. Munumva abakobwa baraho. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Natinze se cyane. Oya yenukuje. Yesu we. Abakobwa ngo baravugana bati papa yapfuye ariko nta muhungu yasize. Tubura imigisha muri Israeli kubera ko data ndabana yabyaye. Baragenda baza kubibwira Mose. Babwira Mose ngo papa yapfuye ariko nta mwana w'umuhungu asize. Izina rya papa ryibagirane twebwe tubigenderemo. Mose ngo abereka amategeko, harava ngo nta tegeko ribarengera. Babwira Mose muvuge ngo amena. Amina. Ubwo mu bantu byanze genda utubarize Imana. Kambabwira nubona byanze wanyu. Haleluya. Genda ubaziki basimana. Mumbabarire hobere uwo muntu mubwire ngo nubona mu bantu byanze cya kubaza Imana. Muvuge ngo amina. Hallelujah. Hallelujah. Cya kubaza Imana. Mose ngo aje imbere y'Imana abwira Imana ngo Mana, hano hari abakobwa b'umugabo bita Serfehadi bagumutse, wamekuja kuomba urithi wa baba yao. Imana data, Imana igira neza. Imana iravuga ngo ndabihinduye. Ngize nte? Ndabihinduye. Haleluya. Hallelujah. Mose nkunda guseka nkunda kuja gushungera ubukwe bwabaye, nkunda kuja gushungera. Icyo nkunda gushungera na tudukobwa twa Fiedoneri turiya tuntu twaranta, twirirwa twambaye imyenda y'abandi yo gukodeshwa, kandi turiya tuntu turarya. Nagiye kubareba mu gikara ahantu gatatu, bahaye barya, bambara imyenda yo gukodesha batatwerereye, bagenda mu mamodoka ahenze batatanze imisanzu. Ariko umugoroba waba, muvuge ngo umugoroba uraje. Mwavuze ngo umugoroba uraje. Ese byabananiye kuvuga ngo umugoroba uraje? Bakabwira bati imyenda yari y'abandi, myenda nimba ari bose akabaha 20 bagatega, akumuriyoro yambarira amakwe y'abandi. Wanyu mwebwe ntibzobabera. Ninde bitabera ko Theo yavuze ngo zose uko bitinda kuza. Ndashaka ko uyu munsi dusenga tubwira Imana ngo Mana, wamaze kumenya ahandi wanyu hafira umugisha wanyu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Tahandi wabonye wanyu bifira, tahandi wabona hatari umugisha wanyu. Haleluya. Hallelujah. Munda kabyina kuwa mbere, ariko niwo bagira abarwayi bahoraho. Urukirwa tamako y'abandi ariko iwabo bo ndibayatandi bakora amako. Hano ubwo mwisi byanze ku Mana birashoboka. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mumbabarire mbibwire. Urebesha amaso y'umubiri urabona narize nk'amashura ngaha. Kayos. Atandatu ya primary, ka secondary, ka masters, ka doctora, kanga. Ka masters. Kabiri ka segonderi. Uyu ni umupinzani wanje naje ndo wiwe byo birazwi. Kambabwira jewe sinizi nayo ngaho yavuze ntayo ngira nje nizi imyaka 4 ya primaire mari by'umweru 2 mu wa gatanu papa mpubuza mu ishuri ndakuragira inka ndatura bikindu cyaho cyananiranye kirwa kirwana nakundaga kwira pastor ngabwa ni mukora ibiterane ndabacungira umutekano tudungu tadusakuza twose kabusora hanze nkabukubita ibintu bigatunga kandi ayo mateka Moize ntiyarayazi hanyuma maze gukizwa. Haleluya, Hallelujah. nsoma Bibiliya inshuro 4 ndayirangiza ndaririmba amezi 5 ndayarangiza nigeze kuririmba ku itariki ya mbere mu gitondo nirwa ndirimba burira ndarandirimba buracanirwa ndirimba ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane abantu baza mu rusengero nkaja mu ishamba amezi 5 na yara basoza navyirigisimba aya imwerwa mu pirata nagaze kwimbaza amaboko abakomeye nja mu butayu gusenga ndafukama ibyumweru 3 narabimaze mfukamye ntarya ntanywa ngafukama ibitotsi byazanga sinzira nicura ngafukama fatwa n'imbaraga z'umwuka wera njya kwiga ishuri rya Bibiliya kambabwire abanzi barabizi ndi umuhanga ndarangije kaminuza ubu nyine mbabwire iki kintu ico uzabaco niyo uzacigira ico uzabaco niyo uzagira gute uzacigira uriya ni umunyeshuri wanje naramwigisha nzanigisha amasomo akomeye ibyashuriyo yana zada biriya bitaba abandi batinya Imana yangiriye neza. Haleluya, Hallelujah. wikinisha korari wikinisha amashuri kandi mbabwire na kandi ko ndasatira umugisha Moize ko ndabona n'abana banje byatangiye kuza ari byiza. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ibintu nakundaga mfite abana Mungu wanje n'umukini w'umupira ukomeye arangije kaminuza kubera gukina. Wasanga ikintu kiraha tikija muri siporo tikiba muri korari nico kiryama imbere ya se kikabyuka saa 4 kikiza gusenga nyuma y'abandi cyane uriya kare kandi bahuye na murumuna we. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Umugisha reka mbabwire nsoze umugisha urakorerwa Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Muvuge ngo amina. Amina. Amina kubwa. Haleluya. Amen. Imana ya Israeli bampera umugisha. Imana ya Israeli bampera umugisha. Ngirira imbabazi umpobere uwo muntu mubwire ngo bagusabiye umugisha uyu munsi wa none. Bwana wa mbinguni awabariki sana. Ndashaka gutera za haleluya nitubara dupfukame dusenge. Turambura amaboko. Haleluya. Ese mwebwe abatitavye muri abasiramu baje guterana natwe uko ari abantu amen. Amen. Hallelujah. Yes. Imana Israeli ibampera umugisha. Imana ibamugisha. Hallelujah. Hallelujah. Kanya ndaje kubwiriza ahantu ngiye kubwiriza byo bundi byari binkozeho navuze hejuru y'abadamu nubona ugize umugore Moize
akagaburira umwana w'incuke nyuma ya 2 z'ijoro, nushaka uzitegura abadayimoni. Umwana w'incuke akarya nka 3 cyambere aba yasinziriye, kandi abarozi baragowe, amakosa yose tuyashira ku barozi. Mureke mbabase. Ninde uriya ni connecteur? Perezida wanyu ninde? Njomo. Bagukomera amashundi ye munda ari perezida wa Muhammad. Ku cyumweru niki kizaki kubabaza? Y'abantu bakererwa mu materaniro. Bakerere. Aha. Dirija wese connecteur we yaneserwa ngwino nawe. Kansabe na Moses se az ngwino da. Muze mwene. Wowe yabarinzi bawe bakerere uza wishima? Refera pastor ya wanezerwa abarinzi buyu bakerere. Oya sinanezerwa. Refera se we yanezerwa. Muza dukina no mukino dusose. Bankureba abantu iyo wakererewe rero uhaye abarozi isoko. Wemere Satani gutugwana kuko nta mana yaguheze umugisha abarinzi bakerere. Kibibaho twaza gusenga tugasanga niho bebensi ari zuba tayari mwakoza amanyanga abarozi barabarusha gukirana. Mubonye Satani ukuntu twatuyizana. Imana ishime ko mugabanyije volume numvishe mumanuka. Igihe cyose mwebwe mwigendera tusigaye kwese rutari kwirabarya. Iwanyu bababwiye ko mugomba kuzuka sangapi, kuja amaterano sangapi, ariko uyu niwe mukuru abanza asubiza. 2 gutangira gusenga. 3 bagatangira kuramisha. Kuri abandi uziko bari abantu bose bafite mu mutwe uzabaza amaraso yabo. Imana izakubaza iriya paroisse yaguha. Abantu benshi barasa. Umuntu akemera kwirengera Korani. Ntazasenga n'umushamu. Mu mutunga y'amaboko mubwire ngo ubone wewe bavuze. Hallelujah! Amen. Icyamba Imana ikaduha umugisha. Tugiye gusenga. Shaka ko dupfukama. Hallelujah. Hallelujah. Twinge madamu wa Reverend gusenga na Moses. Tubwire Imana ngo Mana uduha umugisha. Mureke ibindi. Mwende mukeneye umugisha? Je ndawukeneye. Kandi kubera kukenera ndikunda gukorera. Inzira zose muntu yanyuramo kugira ngo ahubone. Hallelujah. Minsi myaka yashize nkine nari mwivuga butumwe Tanzania. Mu Tanzania aravuga ngo dusenge dupfukamye ngo amasaha 4. Umva biranze mfite imyaka 62, mfite 125. Murumva ibyo biro byanemera gupfukama, ariko ubu narabimetirije nabibwira ngo mwemere mfukame. Nta kibazo mfite cyo gupfukama, nshobora gupfukama nkazageza amasaha menshi. Reka mbabwire ikintu cyose kigira uko cyitwa kizacumva ijwi ry'Imana. Amen. Muranumvishe se? Ikintu cyose kiba ku isi kizacumva ijwi ry'Imana. Nukenera ngo ufukame birakunda. Kandi mbabwire n'ikindi, icyo wagaburiye muri wewe nico kizagihaga. Nugaburira gusirimba uzabishobora. Nugaburira gusenga uzabishobora. Nugaburira gusoma Bibiliya uzabi. Hallelujah! Amen. Tubwire Imana tuna haja ya baraka. Dukeneye imigisha. Muvuge ngo amina. Hallelujah. Hallelujah. Ruguru atarasenyuka twagiye mu turambo mwivuga butumwa turayoba abantu bazi mu mikarati. Twambutse Rwerera tuja gukata mu nzira ija mu Gipupu. Haza umwana w'umukobwa yirukanga aravuga ngo muhagarare. Aravuga ati ndarebye mbona imodoka zarebyiri. Murasana bagiye mu giterane tuti niyo tugiye. Atoya ati inzira yo mu giterane niyi kandi banze muhagarare mbanze mbasenge. Yari umwana twari kumwe n'ifaru bagatako basemuhanuka baceusi bande barebaga bose bakomeye. Arasenga mwumva izamubayeho.
baramubaza ngo se warize ati nize segonderi ubuzima burahagarara aho bahise batanga amadolari 10,000 ngo aje kwiga i Bukavu kamabwira umugisha urakorerwa baramubwiye ngo genda ubwire papa wawe duhurire mu Trump kandi wamuza uzanye n'ibintu zawe turakujana i Bukavu modoka zirahari tuzagucumbikira ibintu byana by'ibikobwa ntibuzumenye ni himbari igipande kote himba gisengera muri hedini nico kiryama nubona umwana azaryama imbere ya sekura y'amaso nta mwana urimo nta mugeni winamushaka nubona umugore uryamira kura y'amaso umugore uryamira tone rw'abazayifu kamabwi bwana sifiwe Hallelujah. hari indirimbo zibiri turabasirika mwe muzamwiririmba jewe sinzanyiririmba iriya ndirimbo iyo baririmbye ndaceceka uko abasirikare bazabahagarara ntabwo bazabahagarara gutya abasirikare ni imoso nuko bazaba iyo umuntu ahagaze aba yiteguye kurwana kandi bafata imbunda gutya muza ntabonda hano sinza mbabona mu gihugu abasirikare bagenda naratangaye nagenzuye abasirikare uzi ko nta musirikare uzugura icuya kandi bakunda kwambara uniform ebyiri ndibaza bataka none twebwe turi mukubesha ngo turi abasirikare umuntu bamuvuga muri iri torero ngo ndarivamo ndaje hari uri umusevire wibesha musirikare utihanganira imvura n'izuba Hallelujah. mbifurije umugisha w'Imana umwaka muzawusoze neza muzabona ukuboko kw'Imana Imana izigira neza ibagirire neza Hallelujah. kaningi madamu wa Revera azasenge nambara Moses na wasenge nimba bitabagoye dufuka nanje ndafukama ariko ni mwebwe nimushake mureke gufukama je ndafukama data we papa